na Papa Boy na. Paku Papa Boy phela mkholo phela lesomsakusona phela phinsa sesomena wena ka ri hitsaka na kusapsuro mi hlayisekile matimba lamakulukumba swinene ni famba kahle na DJ BV Rafael munhu loyiwani Rafael phela right ke nna ona gona fa paputsing khaso tsa mona tshikomptimbile ke go ntse ba re Papa Boy mona Papa Boy unga yenkumu kwa kufana na mina you'll never find someone else exactly ya no ngika kahle siburta kahle na Richard Macheka ku hey Papa Boy andalo ni ku similar ra Zizi kodwa hey Kongo kahle kahle hey come do the baby come do the hey ku ngika similar ra mano wanga ri yena Sibanya ako hey pina ya lerato ri similar ra randa nere ya speak so ya mpela nla ku kahle ka romina ndo ka kahle na ka khumeta minatsa ku ngoma kahle ka wara liya ya ntlhano phisa swa mina n'wina ka ri hitsaka swi ri leswinene na ku simsaka hayi mi hlayisekile swinene mpela hi koko kwako lamu ka kona mpela hey loko ri mina famba na wena tiphina na wena kona kwala station wena xa Rwanda Village FM 98.6 beka hand FM kona yingisela kona twi uri kwena ku kwala nga kona u nga ri vuchayeleni u nga wow fane u va pfuka hi ri hey pfuka ku hayi dabu se ri xile hina se na wena ku tiphina na wena hi tsaka na wena swi va leswinene kona kwala ka station wena xa Rwanda hi tsaka na wena tiphina na wena ni ri hi ri hey Afrika-Dzonga ri xile right ga ne tsa feta na marjela pele ka sona so pose ke mo re tlo re lebele tse tlhogo politician ka fa wa ra mthele ka no wa mo le committee media mo re ka sona so pose re tlo re seka tlhogo politician le re tlo le ka fa se ga fa go la botse ka fa ba re ka bolo taba jana tse tsere bribe ke mo re ka fele tse di senyetsa naga ya borena jwa re bele tse go ka mo tlhagore la sporisa tlhagore la ma traffic re be tse ga pele ka mo tlhagore la di driving school mo re gona bona ga botse fela re motho owa o no go just ne license but within a week mo tse tsere license o iputsho re tsene pale na komanga ba mo testile matlhoneng go ya ra tlo iputse ka fa mo re tlo re lebeletse ga botse fela re tlo ba re ke re tsengwe tsa ditla moro tsona ke tlo ba di kotsi tse dintsi mo mebileng ya borena ka fa ya go tsela re tsengwe tse tlo di rala le tsona go senye bo ke ka fa le gore ka re re fa motlhalo go mronyana gore ngwana wa ga go a senyetsa ka fa le go senyetsa batho ba bangwe ba re ba seno a seno senyetsa batho ba bangwe wona ka mokora botlhoko motlho mong ka ne re ka le sokola botswadi wa bona ra wa ngwana ka senyetse batho bangwe le ra gona e bona e fela o wantša bribe nyana wa le ka go tlisa mola ra wa bana ke re mokola botlhoko ba mokola botlhoko ka fa o mo tlo a senya go feta ka fa tlo a sentse ka fa so ba bongo hayi tlo di kwa ka fa imhaka ku baba yo mhaka leyi nga ta va karhi volorisana yona mina na wena nhloko mhaka hina mpela mhaka leya ya ticoco ku ba mati tinkwenya ti etlele ngopfu ka timhaka ta traffic department ka timhaka ta va xinawu loko swi ta ka va maphorisa u kuma leswaku no vanhu va driver va nwe swipyopyiwa kambe still va kota ku va va driver kahle va famba kahle ku nga vi na xihoxo nga vi na problem van'wani a va nga fanelanga ku va na maphepha yo chayela tilayisense kambe va na tona va tikumile a va zangi va nghena tipaleni a va zangi va endla nchumu swi endliwa yini kahle kahle ku va na ti-bribe ende mi nga ri leswaku no loko ku no ku va na sweswiya swa ku va ba mati tinkwenya ti etlele swi endla leswaku ku va na tinghozi ta ku talatala ngopfu lomu magondzweni hikuva a ni ri vanhu va kona va ri hava mfanelo wo hetelela ku va tikuma va vachayeri va le magondzweni hi swona leswi nga ta ya vulavurisana hi swona mina na wena ka siku ra namuntlha 0606286075 u hi byela kahle swo kahle mavonelo ma wena ka mhaka leyiwani u swi vonisa ku yini mpela u ri kwena kwihi kwala nga kona bana riqingho hi twa leswaku kahle wena u yi vona ka njhani mhaka leyiwani mi nhlahla eka ni maleke ni ku wa simbi hi mina ni kha famba kahle na DJ BV Rafaela va ri xitimela xa njhani kambeni chiku hi tiphisa swa mina n'wina